čime sam ja to zaslužio. Eto. Što si došao napokon. Vladivostok, 700. Dobro jutro. Kakva 2 dana u Subotici, odlična. Plan je bio da ovdje ostanem 2 dana i da danas idem za Beograd. Međutim, planovi su tu da se mijenjaju. Zvao me je kolega bajker Vojče, koji se nalazi u Crnoj Gori, s kojim ću se sresti u četvrtak. Zvao me da je izgubio ključ od motora. Izgubio ključ od motora, on je dolje motorom u Crnoj Gori, ne? Pa kaže, kako ćemo? Daj, ako možeš, skoči nekako do mene kući. On živi u Petrovcu, Petrovac na Mlavi. Da skoči do mene kući, pa mi ključeve donesi. Nema uopće problema, to mi je onako 2 gasa. I ja danas lijepo okrenem plan, javim Saši u Beograd porukom, ne znam da li joj je pročitao, javim mu da neću doći danas do njega, jer ne uklapa mi se u četvrtak, trebam biti u Petrovcu. Rekao, hajde. Međutim, zove me danas ujutro Vojče, kaže on meni, našao sam ključ. Ej, jebi ga, šta sad? Opet mijenjaj rutu. Nije to nikakav problem za mene. Promijenit ćemo. I sad mi je malo bez veze ići u Beograd. Odnosno, nije bez veze, nego eto. Neću, nego ću okrenuti na jedno drugo mjesto. Već sad osjećam lagano glad. Sjetio sam se da ima jedno dobro mjesto, guram ovaj motor tu, da ima jedno dobro mjesto u Smederevskoj Palanci. Mislim da se to tako zove, lagano kod Španjolke. Tamo sam bio već 2-3 puta, pa ću tamo otići danas. Imam do tamo jedno 4 sata. Tako. Pa da se krene. Ne znam da se trebam nekome javiti, valjda ne. Ključ je tu. Doviđenja. Znači lagano iz Subotice dalje za iste pare. Ne znam koliko puta ću spomenuti da ovaj smještaj zaista super. Eto. Mala kretna kao velika. Tako. Sve se drži. Sve je dobro. To je sve važno. Do Španjolke 300 km skoro. Biće to lijepa vožnja. Ništa. Pa da se krene 9 sati. Idemo. Stojaden moj. Ovako izgleda vozilo naše mladosti, zastava 101. Još vuče hrpu kukuruza u prikolici. Bravo, majstore. Kao neka vremena koja su bila ne tako davno. Eto, ovdje stvarno vrijeme je drugačije. Život je nekako smireniji. Moji ljudi, kako se može uživati kad se hoće.
Zrenjanin. Ajmo prema Zrenjaninu. Zrenjanin, pa onda dalje prema Smederevskoj Palanci, prema Španjolki. Ujebem ti, pa tu je Đura. Ujebem ti, pa ne mogu ja da tu nestanem. Ajde, malo promjena plana, samo da vidimo da li je Đura doma. Đura, pa ti bi se vjerojatno naljutio kad bi ja prošao pored tebe, pored tvoje kuće, a da ti se ne javim. Đura. Evo, ako nema. Ako se okrenut ovdje, to je Đurin raj. Kažu da ovdje možeš doći, boraviti šator, raspremiti, postaviti. Evo, sve je to Đura napravio svojim rukama. Đura moj. Eto, sad mi je, s početka sam ga mislio malo preskočiti, odnosno zbog toga što nemam vremena kod njega doći, mislio sam niti ne stati, ali eto, sad kad sam ipak stao, nema ga doma. Sve to je on napravio svojim rukama, gledaj, i sve od stvari koje je našao. A je, gledaj, neko je tamo. Hej, čekaj malo, nekoga ima. Neko kosi travu. Da. Da vidimo. Pa kako je? Pa dobro, evo radno. Čutim i radim. A gdje je Đura? Pošao na put. Da? Loznica negdje, Šabac, nemam pojma sve. Se deblje sad to kažu Da malo bacimo ovako kadra. Baš je dobro. Neka snimi. Eto, dolazi. I sve je to napravljeno rukama. sve. Đurinim rukama. Ništa, vidimo se. Važi. Hvala puno. Eto. Ovdje je posla kao u priči. Imamo i pečenu. Pečena kao u kremenku. Eto. Đura. Vini Pupišta. Kako se zove? Kako neko je nazvao ovo svoje umjetničko djelo. Da. Oho, evo ga. Možemo. Radovi na mostu. Bog me će ovo potrajati. Vidim da rade žurno. To će potrajati. Vidi ga kako je moćan. Smedereve. Dobrodošli u Smederevo. Još malo, jedno 30-40 km i
Smederevska Palanka. Čini mi se da sam kao da sam na divljem zapadu. Otprilike takav je osjećaj. Ovo me podsjeća na vožnju po Iraku. Otprilike ovako je to izgledalo. Ajde gospodine, otvori. Tako. Pa da idemo. Čini mi se da ovaj kamion vozi žena. To je zanimljivo da vidjeti. Baš me zanima da li sam se prevario, da li sam pogrešno vidio. Mislim da je žena ušla u njega. Fora bi bilo, ona čak i kipa. Da. Vjerojatno se ne vidi na kameri, ali vozi ga gospođa. Svaka joj čast. Svaka joj čast. Smederevska Palanka. Lagano kod Španjolke. Tu ćemo se nakrkati. Komplet Lepinje. Kako su oni nazvali lagano. Evo ga, tu su. Tu ću ovako stati. Lagano kod Španjolke. Točno ovako kao i uvijek. Nadam se da neće nikome smetati. Stigli smo. Gužve nema, to je dobro. Poznata faca. Ću ga dići na nogicu. Za svaki slučaj. Tako. Eto. Ili radi unutra. Evo ipak ćemo unutra. Dobar dan. Dobar dan. Slobodno ovdje. Jeste, izvolite. Samo da sklonimo. Lepinje, izvolite. Hvala. Prijatno. Hvala. Evo, to je to. A gledaj kakav je to. Raj. Odlično izgleda, krskavo. Super. Ajde ovako, možda se to jede i rukom, ali ja ću ovako probati. Mada je najbolje rukama sigurno. To mora biti odlično. Domaća pečenica, to sam zadnji puta naručio, bilo odlično. Stvarno je dobro. Mada bi ja pa mogao probati. Isplatilo se potegnuti 300 km. Rekli kako je to dobro. Prefino. Ostali samo dugmići. Znači, ovo je jedna posebna priča koju zaista vrijedi posjetiti ovaj lokal. Stvarno je odlična priča. Evo iskreno, Lepinja je super. Količina taman, ni više ni manje. Zadnji put sam bio lakom pa sam naručio 2, zato što sam malo bio gladne oči imao. Uzeli. Da vidim koliko to košta.
Evo ga. 1170. Palanka, doviđenja. Da, zaboravio sam spomenuti, bar mislim da sam zaboravio spomenuti cijenu koliko je koštalo ona komplet lepinja. Znači komplet lepinja, domaće kiselo mlijeko i Coca-Cola 1170 dinara. To je negdje 10 eura, ja mislim. Da, 10 eura. 1170 dinara, znači komplet lepinja sa pečenicom i pretopom, to je ta komplet lepinja, Coca-Cola i domaće kiselo mlijeko. Sve vrhunski, ukusno i top posluženo i svaka im čast. A sada za cijenu, da li je to skupo ili nije, slušaj, ima svoju priču, pa ko voli slušati priče i ko voli priče, a i dobru klopu, ja mislim da vrijedi svake lipe. Eto, toliko. Puž muž. Dobro je da nije vruće, svega 26 stupnjeva. 26, vidimo šta desno. Nisam siguran. Ajde da vidim. Šta je tu? Pa mogu bi gle. Ovako nekad gumu probiti. Ovako vidiš. Aj tako majstore. Kad se nećeš voziti, ja hoću. Eto vidiš. To je sad neki problem. Je li to sad bio neki problem? Tu ćemo na kružnom toku desno. Mene baš zanima zašto je tu gužva. Koji bi to bio razlog? Ali ne jako, sasvim malo. Tako. Da vidimo koliko ih možemo forat. Dok ti skreneš buraz, ja sam otišao. Tako. Sorry, ali stričak je na redu.
Opet gužvica. Opet gužvanjac. Zbog semaforčića čini mi se. Ali to ćemo mi ovako. Viš lagano. Nadam se da se niko neće baš jako ljutiti. Izgleda da se ne ljute. Ajde dobro, pošteno. Idemo mi skroz napred. Tako. Sad smo prvi po redu. Čekamo vrijeme, a semafor će se otvoriti. To je zeleno, će se svjetlo upaliti, ko zna kad. Da vidimo. To. Broj 88 tražimo. Eno, mislim da mašte. To je to, ha? Eno ga. Razmaho se. To je taj. Ovdje, a? Ajde, majstore. Evo ga. Evo ga. Jel te vukla navigacija tamo vamo, a? Dobar dan. Dobrodošao, brate. Još bolje te našao. Si dobar? Dobar, šta mi fali? Blago tebi, ti se voziš, čeraš samo, a? Ljudski. Dobrodošao, brate. Još bolje te našao. Izvoli da vidiš ovo što kažu ovi muzej. Pogledaj na zidu šta sve ima iskačeno. Ajde da vidim. Jesi bolje od mene, da vidim. Nisi. Ajde, slobodno. Bolji si. Za 5 puta. Za 10 puta. O ti jarca. Izgleda da sam došao kod još jednog nenormalnog. Kod ludaka, ja. Kod još jednog luđaka. Ja sam mislio da imam prišivaka, nešto gle ovo. Imaš i mojih što ja imam. Aha. Evo, Tuzla. Tuzla, a? 7 godina ja kod Torija idem na ono jezere. Odem četvrtkom, odem sredom. Postavim sad, računi da mi istire, kaže mi zatvaramo. Zatvarajte vi, reko ja ostajem da se kupa. Una motori. A, To je dobar. imamo sreće. Risovi Makedonija, prilep. Da. Tu su mi prišivci, a vamo imam nalepnice, onda on ispred garaže na onom starom prozoru. Izvoli. Lako. Jer putovati se mora. Ali ćemo ju. Evo ovdje gledaj. Tu direktno ovako. Evo ga. Tu ćeš biti gledaj. Barem bi vas here. Evo ovdje. Bog me bajskerska priča. Ti jarca. Čovjek je pun opreme. Ali makina je tu. Neđa moj. Neđe. Nedeljko. Skoro sam je delio kad je ono kod mene svraćao bio, znaš. Evo ti moja ćera sa 3 mjeseca počela da se vozi na motoru i što će sada polaže za A. Položila za B i hoće za A. Znači gotovo je. Nemaju spasa, znači. Ide ono. Gledamo šta ćemo, brate. Svi kažu bolje opet da je ti malo obučavaš i to, ali... Ma samo nemoj braniti. Jer ako braniš gotovo je. Gotovo, znam, brate. Ja sam 11 godina prvi motor dogurao kući meni, brate, krš neki u neku šupu. Majka treba mistera iz kuće, ja pretjerao kod komšije i kod njega ga sklapali posle. Šta će se to kad je, evo ti ga, jedan je nego drugi tamo, 2 ima. Evo ga, to je taj. A koja je priča za ovo što si mi upravo poklonio? To samo prijateljima ide, od 21 je samo podeljen ovaj veliki. Od 98. godine. 21. Jeste, I jedan ovo je 22. I 22. je kod mene. Kod tebe. Čime sam ja to zaslužio. Eto. Što si došao napokon? Hvala ti, druže. Nema na čemu, brate. Hvala puno. Srećan put, brate, sve najbolje. Hvala ti. Jao, evo, oda smo iz Čačka, baš mi je bilo lijepo i drago vidjeti, odnosno ponovo upoznati Gorana.
eto, fino smo porazgovarali, popili pivicu i teraj dalje. Našao sam nekakav smještaj odavde na jedno 15 km. Nadam se da će biti dobro. Zvali smo i telefonom, kažu da ima mjesta i da me čekaju. Dobro, vidjet ćemo, kaže Goran da je ispod odmah i kafić i ima parking za motor, Wi-Fi, sve, pa ćemo vidjeti kako je to. Vidi ovu ljepotu. To je cesta. Ovo je uživancija voziti. Evo sam na cesti. Pa gle ovo. Jao. Priroda je jedno čudo. Priroda je jedno čudo, a mi ju nešto slabije čuvamo. Dobro je da je tunel osvjetljen, pa se sve lijepo vidi. Što idem po pruzi? Tu valjda vlak ne vozi. Nadajmo se. Gle ovo. Da mi ne zafučka samo. Bila bi fora, ha? Idem uglavnom prema Lučanima. U Lučanima mi je smještaj. Vozi li ovdje vlak? Ne. Vjerojatno ne. Ko će ga znati? Bez brige. Pokriveno je svakako sve kamerama. Radite. Soba je mrak. A ljubazni su. Ho! Šta je to? Gdje se pa je tako. Vidi ormar, super, soba, kupaona, prostrana, super, uredna, čista, pec papira, ja. Čini se, ok, pa motor će ostati ovdje, to sam htio reći, ja vjerujem da je na sigurnom. Piše Čarolija Petar Pan, kafić i igraonica. Čarolija Petar Pan, kafe i igraonica, ali sobe su tu, evo. Recepcija i evo ih, sobe. Ovdje se ide u sobe, uglavnom sam zadovoljan, nemam ja tu šta za prigovoriti. Toliko za sada, ekipa Pivo i Kinderbet.